CJ Entino yefa de bon krata no I mean news review no yemfa ntoa wo so na yemfa ho aseda no emma Star Assurance your solid partner na fe top chocolati top choco abnaso pe chocolate on me pe chocolate me share wo so a wonu be ode. You don't need to tell when CBG will stand with you. Agbeve Herbal Center, IRSFE, latex from your partner for life, and a Vodafone further together. Abda Yanko. Meda say that Wakata Daily Graphic, Ekitamiano Pays, and so and the Ghanaian Times, and Daily Guide, Ewaha. What's your Daily Graphic and Yamhanuma? And ye, what you try a quantum pango do bia, a sword to tunia, a woman. Aye man wo me ya na meka se nye poto bi mu man ho sankasa na we ya kwantempo no so hwansam eda ha medi mu komama o Ghana Health Service na ebeka che ye say afa de monkeypox yade ya eba yo mo beka che se record bi wo Ghana no o ma record emu cases no enum na illegal Chinese phobia na wo mo etugodo etongodo bro mu ni nkrata no ye ka se court aseso mo koda fiase fi hye edunum ehina asem we esi ye mefa emu nchemu ema o na me hya se wakata fato so me nsa na enano yi enso ya etoto bebrebe no na enam so amache se ache ye se ya kwan bebre na ye no akwan no omonyo ye nya ne papa ye nya ne ye enti ekwan ye no kota nso to a mesi babu on ma etumi wuru kota ni nyina free so ma ne yi te se waye ade katekeka watwitwa wayi no achiaman kwan no sanete akwan a achiaman ye disika ye no ufi trade junction eko achiaman ekwan ne sanete medase sa kwan na last week e kombe demonstration was sure approach for ni say error yi na kombe my kwan but sa demonstration no ye beye mo beye enti and wo bi na Daily Graphic ka ho asem yi wo mo chesa kwan ni be ka so quota na ye tad route no ya chesa enso ne to ye ahohoro surfaces no ya emu warem na wa ma ya kwan no kakra wo se oba Accra ha sei no a kokro bi te osiye botia no Old Barrier ho Teshi Greda Estate Dr. Buzia Highway Teshi First Junction Eco Fertilizer Down Alaji Malik area Zongo Junction traffic light Happy Day section Eco Mochi Road honom no Japan Motors light no traffic light also no Eco Gugurushi no when you know much say enso no trinity etosa no ama akwan ni nyina sei ya ha dwen na Daily Graphic say won manyamfo kwase abo akwata wonom ene yesoafo a wo hwe akwantempo so say mobile maintenance unit MMU na ewo ministry honom no wo mo de o masi kwan so mo hwe no mu siesie akwantempo infama yen na we no yese wo mo nkwan ne keke ana contractors na ye adwuma no ye from abayi nsem bia na kwan no mo ye ne sen ena so to ye ehohoro kota na ya ye no ehwa sam ewo Daily Graphic katafa etoso me ensam ma me fan ko katafa to so dunsia na ye hwe amanebon so a ewo ho no ye monkeypox COVID-19 ena influenza yade a Ghana Health Service say wo mo a record mu cases no Ghana Health Service Director General Dr. Patrick Kuma Boaje wona ode kokobo emma adwumanfo nyina ene school mpanyifo ahodo say say de ye ka ho asem ya atwiniti no dodo na ne case omo saka no say enya adwuma mu a na eye school mu enti emu ya ye hu kakra e de amayen yade benya ye se COVID-19 de menunya ye ni masem dada na monkeypox we no ene yade bia wo twitwiniti ba na say ye hye nim na de ban ne na ho so saa nene na mpanyifo chese a record bi wo Ghana ha say no na ebia no so hu dawubo no ebe hyase influenza H1N1 and H3N2 and so wo chese wo ma record sa cases ni bi ewo ha Dr. Patrick Kuma Boaje da futu emu odin e ma Ghana fo nyina mo amadwo ne mo amko school no as a safety protocols no yensem kina na yemfa nya dwuma eno ne samchofo di nkobo won kan ha sei ana wode atudwa ese ye ka sei no cases no ama ne homne som akodru be se 20 efi 20 akodru 452 be se na wochi kakra atwamu no COVID-19 won sem ene wo kan sa no emu ya ye hum eba no monkeypox no so a wo kire sei wo mo suspect cases be se edum yenum wo mo ye mu test wie ye no na emu num ana test positive a test monkeypox no ebi abaga na ha say efiti May 24th ediba ebesi ene 9 June no na mom wan kire ba be komantam ko a monkeypox cases no ya record ewo mu eno tin so no influenza no wa mo say emane hom no so wa afiwe mu ya 3460 samples o mo faye
ekoye mu hwehwemu no wo wie no na emu ahanso ne aduosom yensa 773 na wo mo so no ye ka ne se omo tested positive ewo ehonom no abna woka monkeypox say abeto dwa say remunam abna remunam no de na wani je ho pa miano ebia o pa krantie me pa krantie otwe apra adowa oyo ahena no oninya wani je ho but mama cho me pepper but o say dry de ya ho amana wo pa de ya ho fresh de meat enfoni e da adomonline.com de ya ho ni bi fantastic na wo mo ton remunam e okumase na wo kire say enye no kure wo de wo nyintum say we remunam a unya monkeypox ni bi eti consuming bushmeat cannot spread monkeypox kumasi traders and na Ghana Health Service na ye ni hwehwemu ana omutu yefo was me na me to nam na obetokore nti ado de bibia nim o ka batem I know Adom online me call my joy online so there's no ex gratia in the constitution in Usafuseni and what can I say it's on myjoyonline.com obetimi enya monkeypox me hunu foni bi na ehun say my joy online na ebobo wo pom pakaka hunu mu nyina o ehun my joy online foni bi da ho enti adomonline.com myjoyonline.com kwada kwa kenkan bi abna ye di besi wadi wacha na pay dabi undi wache anapa ayewa sponsor me enti ela de ba okay abna sorry kwai Meko nanka unko Meko ntai wa fatu sije so na meko Star Assurance your solid partner Top Choco it's chocolatey CBG we stand with you Agbeve Herbal Center wire reception and latex from your partner for life Vodafone Feather together omadaro man ya did obankata na person